kubethile umhlaba uyabuya uhambe namadoda lo yofeba makabuyele bufebeni bakhe buyiswe intoni ngoku ubuyise ukuthi la ekhaya ubuyise ukuthi banna ba ujiketse bola o tswang teng mola batho ba jikela bantu abadala imani okay ngivangile nami ngicela mamelani bantu abadala uStepmother bekulomuntu ukuthi bakahleza ngihlukumeza ukuthi ngizizitsha nanoma ngasi 10 yami yenze sure ukuthi ngivuke ngabo ma 5 bayenzele ibreakfast. Molweni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama ndingu-LAVAWS pronounce lover sinkomkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well namhlanje bafethu sibhalelwe ngusisi lana usisi uthi unengxaki onayo ofisa nje ukuthi iJozi Bioscope iphuthume imncede ngayo ngathi sisi wami ungawari thina sizo Jozi Bioscope singomabiza usabele la usibize khona so make sure ukuthi sosheshe sifike. Sisi wami kunjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami sisi wami bengisacela nje usicelela usisi ukuthi igama lakho ngibani kwayeke waye usibhalele namhlanje la ehlelweni lethu. Igama ngombali izathu sokuthi ngibize iJozi Bioscope it's been years 6 years ngihambile endlini because of uauntie no stepmother sambe bangangiphathi kahle. Izathu sokuthi bangangiphathi kahle bathatha iadvantage ukuthi anginabazali actually anginamara umama. Before ubaba azoshona bekulomuntu ukuthi makangithengela izinto uStepmother sami azithatha zinikeza ingane zabo. So njengoba manje ubaba sekangasekho emhlabeni so akekho umuntu engakhalela kuye so ngase ngihamba ke ngiyokipita kanti ngingazi ukuthi la ngiyohlala khona nomuntu bengithembele yena wase uyangishiyela. So ngacabanga ukuthi hayi kungcono ke nginibiza nizokwazi ukungisiza ngithole iclosure. Okay sisami sengisho stepmother lona beka abuser after sokushone ubaba kahle. Oh and then beka abuser ngandlela ziphi mhlawumbe and ngoba ngivumenshina nokuthi uauntie abuser ngendlela eziphi and uthini uauntie yena makakhona because maye uauntie kuwena ngusisi I believe ukuthi ngusisi kaBaba wakho uyafana nje nobaba kuwena so bekayivumela kanjani lento efana naleyo ukuthi yenzeke nakhona into efana nani mhlambe bekayenza uStepmother? Shuthi uStepmother bekulomuntu ukuthi bakahleza ngihlukumeza ukuthi ngizizitsha nanoma ngasi 10 yami yenze sure ukuthi ngivuke ngabo ma 5 bayenzele ibreakfast balungisele namanzi okugeza. So mangikhalela uauntie bekulomuntu ukuthi hayi ayikho into esizoyenza because sokukhala isikhathulo saka stepmother sami njengoba ubaba sekangasekho. Wena kubaba wakho nibangaki icala ngiqalela? Kubaba si 3. Wena u3 wena ungwesingaphi lapho? Mina ngokuqala. We-firstborn. So ngoba uyasho ukuthi ubaba sowadlula emhlabeni in terms of izinto ngoba ngiyakholela ukuthi kunama benefits okumele bekhona mangabe umzali ushonile ezisherwayo ebantwaneni uyabona into efana nale. So wena yini mhlambe oye wayifumana lapho ekushereni kwezinto? Shuthi uauntie uthi iwill mayifika uyele wayijika because ubaba bekangishiyele ibusiness yakhe eyimoto. Ubeka nebusiness yemoto. So uauntie yena wasewasho ukuthi hayi njengoba sekubuye manje ophethe la endlini is better ukuthi zonke lezi zinto lezo zibele ebantwaneni bakhe. Ebantwaneni baka auntie. Unangaphi manje wena iminyaka? Manje ngina 27. Una 27. No sisami ithanda kuba complicated le ndaba yakho and ngingathanda nami ukuthi siJozi Bioscope siyosivela lapho kuanti wakho nayo stepmother ukuthi why bezoyenza into kanje yini isizathu unobangela ukuthi beze benza into ebhlungu kanje kuwena uyabo. Akukho kude kakhulu masi Akukho kude. Singakwazi ukuwalk. Singayi. Okay Mr Jones Mr Blacksina ngicela let's go Jones. No sisami so no ngizama ukunderstand manje so uqala ukujola lo muntu owakho bowujola naye ujole ngoba ukuthi so uzuyohlala naye ujoli ukuzuyohlala naye uhlala naye ngoba uyamthanda ngenhliziyo yakho yonke bese uhlala naye because of isimo nesituation obusowubhekene naye ekhaya ngoba ngivukhuluma ngokuthi bese bengathi bayagxotha nasendlini. Ngihlaliswe ngoba isituation bengibhekane nayo bekumuntu ukuthi
angisupport ekubeni yeah. Babukela amakhaya into ezikanje for mina as a brother njengomuntu ophilayo nami lana emhlabeni zithanda ukuthi zingivise ubuhlungu kakhulu ngoba abosisi bethu banokuzifumana sometimes sebechata amadoda mhlambe hayi ukuthi umuntu uyamthanda but because of i-situation obhekana nayo ekhaya esuke ibe bad ubona ukuthi naye nabezama ukuthi eyibekezelele okanye eyinyamezelele sithi mhlambe kuzolunga ngenye imini khona la alright aya singene sithi ku understand ukuthi yini lena yo manje umuzi omkhulu kangaka yini kunabantu abaqashile nokuqasha la ekhaya bakhona khona abantu abaqasha ngibona abantu lapha sorry ubani Andy ngithi ngabaqashi mina mara yena uhlala ngale uhlala ngalo Andy sanibona abantu abadala Ayibo. Wena? Uxolo umuntu omdala besize kuzokhuluma no Andy. Ngu-Andy. Uyena Andy. Andy bengisacela siyokhuluma nje. Sorry buti, limtshaka mtho. Bengicela ke sikhulume ngale side ngiyacela umuntu omdala. Ngiyacela ifune isikhathi. Umuntu omdala Ayibilo suhudile umusadi. Sorry umuntu omdala igama lami uLovers from iJozi Bioscope ne. Ngihamba necrew lana sibhalele usisi ngoba ethu nenxako naye. So bengicela ukuthi mama ifaka mind siyokhuluma ngayo. Because manje sengisaba ukuthi singakhuluma indaba zethu phambi kwabantu abaqashile la ekhaya. Mr. Jones please take this chair. Ningasiya nje ngapha esayidini umuntu omdala. Mbali uthaka yini? Samkhumbula buti. Ngwana o ke gale hampe gale ebile nna ke mo lebetse nna ke re o shile gale. Uthi ushonile? Sorry yima ngicela safuna ufonela re le kae ka baka la re di phone o tlile mo WhatsApp wena ka bua le wena. Uphi ubani uthe ubani stepmother? Emily. Uphi usisi Emily? Emily? Ukhona la endlini? Simcele ma. Siyamcela nje maye ngabe ukhona. Sithi Emily? Sanibona umuntu omdala. Benicela nje mama kancinci lana ngaphandle kunedaba lingathi le. Ningangiboleka lona leli bench engilibona. Mr. Jones, can you please? I'm seeing a bench here. Mama bengisacela usondele ngapha umuntu omdala uyihlalele nje la phansi. Sithi ngicela uze uzohlala nami la phansi. Sixelele abantu abadala ba sanibona abantu abadala. Sisi ndiyabona ukuthi ngathi umangela umama igama lami nguLovers from iJozi Bioscope ndihamba neteam la icrew yethu eJozi Bioscope. So bantu abadala sipalelwe ngusisi lana uMbali angazi naba niyamaza ngithi ubuyaphi Mbali? Ukhuluma nani azange nilone ngifuna ukukhuluma nami ngazami ukuyenza ama-SMS ama-call back lutho wenzela abani Mbali? Ba call back le tsamang ka baka la re o tsamaile le banna o ka tsamaya le banna wa tlo re eletsa di call back banna ba rekile airtime kana ke lekile ho bua le lona uyabuya ngoku ubethile umhlaba uyabuya umuntu omdala umbethile umhlaba ngeyiphi indlela mhlaba umuntu omdala uhambe namadoda lo uyofeba makabuyele bufebeni bakhe umuntu omdala kodwa andithi umuntu omdala uyabona ukuthi sehlisa umoya kanjani masithetha nawe ngoku wena uyashouta uyangcola and ngizamile ukukhuluma naye ngazama ukunifonela ngayenza i-WhatsApp call lutho wenzela abani Mbali? Okay bantu abadala ukukhuluma nani ukuxolisa mara idumpulela nithi ngwana utwaka ka nithi wana o tsamaya wa latlha le motlhaba kaofela wa ya wile. Okay bantu abadala mina bengisacela ukubuza lana kunina because uMbali uthe sibhalela la kuJozi Bioscope wamenshina izinto ezinye ukuthi beke ngaphathekanga kakuhle la ekhaya from especially kuwena mama nawe njengo aunt wakhe ukuthi anizange namtreata kakuhle after sokushona ubaba wakhe la ekhaya. So angazi ukuthi mhlambe kuyinyano ongakanani lokho ngoba uyasho nokuthi ubaba since washona bekuumuntu onamabhizinisi weimoto futhi ngiyakholelwa nami ukuthi umuntu makashonile ehambile emhlabeni kuba khona lokuthi kube nezimali eziphumayo yabona into ezikanjalo and una 27 uMbali. So bengifuna ukuthi ngiunderstand from nina abantu abadala ukuthi
kwenze kanjani ukuthi uMbali ena 27 engafumani nix mara kuphume imali namabhizinisi kababa wakhe asamila khona nala ekhaya ngiyabona kunama room niyaqashisa kanjalo nje kodwa yena impilo yakhe ihlangahlangene. Uyaxoka uMbali akho mali zikatatakhe zaphumayo apha uMbali umke apha kube ngafuni mna Ziphi Kambali u-anti bekumuntu bengidiphenda kuye imali semaziphuma wangijikela uyaxoka uMbali u-anti bengihlezi bengithatha as i-best friend yami imali zakababa semaziphuma wangijikela. uthi benizwana umntana wena anti wena naye bekanokukusharela ama-secret mara wena manje sokuphume imali after nje sokuphume imali zaphuma zona imali umuntu omdala untletsile di-camera gore o tlo expose as if nna ke tseba ka tšhelete ya papa hao Ignora. So that's the reason why ke khone cause akho ke tseba gore le tlo ntibeka ne ke tseba gore le tlo ntibeka so ka ngolla Jozi Bioscope hore so bathu babahulu okay bantu abadala yazi mina into engangiphathi kakuhle ngibuza wena mama since umyeni wakhe eshonile la ekhaya impatho yakho kuMbali benjani wemka oko katshuna utata wakhe kafuthi tatakhe wayemka uMbali kube ngafuni mhlawumbe wanjiswa yintoni wahamba neetshomi zakhe wayebufebeni bakhe why wena mama ukuthi wena ubaba makanginikeza imali makahambile ayemsebenzini boyithatha wena unikeze ingane zakho so ngabona ukuthi yazini is better ukuthi ngihambe because awungifuni ngoba mina nginamama. Okay uyasho futhi uMbali uthi uMbali mama wena bona ukuthi umvuse ngo5 ekseni uthi after sokushona utatakhe umvuse ngo5 ekseni uthi makahlambe ingane zakho kuze zipreparishe ziye esikolweni. na utlisa ditaba o nna monana o re ke reng kutheni ungazange Ngithetha papa didikile. wedwa Mbali Why okay ingxaki abantu abadala sekutheni uzenathi okanye sekutheni unemibuzo ofuna ukunibuza yona and animphe babefuna uthetha nathi ngeze yedwa uyaqala okay uyaqala ukuza ngoku uyaqala uthetha nani into uthetha nathi ngoku Mbali thetha inyani kilikile ho bua le lona kilikile ho bua le lona magazanga le batlo bua le nna oko utata wakhe akasezi uhanjiswe yintoni Mbali lene ukuthi okay mina ndibuza umbuzo wami usekutheni imali zikatatakhe ke yena ngoba asizazi thina ezomali asizazi okay so wena njengomfazi womfi zithi lithine lakho mna zange ndabona mali mna okay yabasokola abantwana bami baya lo muntu bengasokoli wena utile boto re expose re ka re jele ditšhelete bantu abadala asiyazi tu inyani nite la etseba Mbali asiyazi okay lijarati likabani utile mo o apere dikwaekwae katata wakhe wa tseba o actor Mbali wa fetsa ka lefu la ntate wa hao wa tseba o nkutlwisitse botlhoko be bojang ka lefu la utlwaka nini Mbali le sa mhlokomeli kilikile ho bua le lona ka bona ho ga tseba keng ho betere ho kebise Jozi Bioscope ka tseba ne le tlo ntibeka izawulungiswa ke ngokulento bantu abadala ndiyaniva izawulungiseka izawulungiseka thina umsebenzi wethu ku-expose abantu abafana nani bantu abadala ngoba ngiyabona ngathi kunobuqophololo engingaba-understand la ndithe umbuzo wamakuqala iy'mali azikho zomali ayikho zombali lo muntu benamabhizinisi angithiwe emoto bantu abadala thina lamabhizinisi sasiqashi baqhaza iteksi ne-drive iteksi lehana nnete la e tseba o salang bantu abadala lo muntu una-27 understanda leyo nto makahamba ozimela uMbali njengoba behambile so okay ubuyiswe yintoni ngoku ubuyise ukuthi la ekhaya ubuyise ukuthi banna ba o jiketse mola o tswang teng mola batho ba jikela bantu abadala imani okay ngivangile nami ngiqalele mamelani bantu abadala wo mama wo yazi mamelani yazi kunalento eyenzakalayo la emhlabeni these days erongo eningayithandi mina personally enziwa ngabantu abafana nani amantombazana yilena ke yive ndikuxela amantombazana azifumana abamfuni kaloku abantwana bethu hayi bayeke Mbali abamfuni hayi ndithi mina ingxaki nina abantu abadala sometimes nisuke nibe isandla senu siqine kakhulu emntaneni oyintombazana and for no reasons
ngoba xa ndizama u-understanda nini Thethelela umbali urongo. yile nto ndiya kuyo ndithi Umbali namadoda umbali uhamba kwakhe apha. Nasemngcwabeni katatakhe, nasemngcwabeni katatakhe wayeziphethe kakubi. Kupala sikanhlanza. Emngcwabeni katatakhe wayeziphethe kakubi zangabehave njengomntana. okay beningekho emngcwabeni mina umuntu omdala qha umbuzo wami usekutheni kutheni nina kunama-rooms apha endiwabonayo yabo Awakhiwanga ngutata kaMbali amaroom, akhiwe igrant yabantwana bam. wakhiwe Imali katata yakho lekhaya. Kanti uzawuhamba Mbali, uzawuhamba ungayifumenanga. next thole ko batla mo pele aka mo Thina le mali asiyazi thina le mali thatha ngayo. bantu abadala mna ndithe okay okanye nifuna ukuthi sini-investigate sibone ukuthi imali zikatata zangena zaya kubani hayi likanani laya Ayenzeni. so cause bantu abadala le nto imbali yakhe no mna I stand with the truth mama mna Unelithomi yaka wena. Tjhelete ha ba Uyabuya. kilichomi hawe yakho kae wena o itse tjhelete ha ditswa ka o ntjikela. Ke tsamaile hobane ke sina support mo ntlong. Ke batla tjhelete. okay bantu abadala sometimes ukukhohlakwala kwenu iko okulida ya yiyo lena into eyenza ukuthi lead ukuthi abantwana abangamantombazana bezifumane behlala namadoda abangawathandi because of nina abazali ngendlela umuntu enimtreata ngakhona ebone kungcono ukuthi ngcono suke kwifamily yakhe eyohlala nendoda ongayithandi Abantwana bangoku bathanda amadoda. abathanda amadoda sometimes the situation Thathelela Engwe. okay Wena. why ubukwazi ukushare izinto naye iminyaka benishe emxelela futhi nokuthi imali zikatatakho zingaphuma sizokwenza kanje kutheni wayekelani kwatshintsha ntoni hayi mbali umaka dilo tsa di buang kaofela nna ke ditsebi tshane tsa papa hae mbali wa tseba mama utata la bekayibhatala i-funeral cover ne Nayipatala tjhelete. so uzama ukuthi umuntu odrive itaxi akakwazi ukubhatala uma ngcwabisana mama kunabo taxi driver bakubukele la ngaphandle kumanje lana eshowini Abanama-taxi driver. so taxi driver bakwazi ukubhatala insurance Abakwazi. Utata khethe mali Mbali. manje ukwazi kanjani ukuthi Nithatha imali. Makangisendele ubaba. lela mbali uri ke ntshitse bokae ka lefula ntate wa hae uyintsha kayi nna ne ke mobadisitšene nomuntu okay manje ama-rooms wala ama-rooms niwakhe nini ke bantu abadala Kudala amaroom ekhiwe. Utata bhubhi ubhubhe kune-RDP yene kwaphuma izimali akwenzeki ngoba ndiyazi ukuthi kuphume iy'mali zakhe zikababa wakhe and then nina na-renovate alake hayile di-room ne ke mobadisitse ka di-insurance tsa mama wena waye ungatshatanga waye ungekho emtshatweni wena ulokhu ubhizi emzini kabhuti wakho sozothethelela umzi kabhuti wakho waye ungekho emtshatweni wena waye ungatshatanga umdala hayi funa sikuncede sikutholele indoda mhlawumbe la kuJoseph Bioscope kampolele tsona tseo ka baka la ro wena lona se ka tlo ntlwaela ngiyawuxwayela hayi mina ngiqhele vele bandazi ngokuthi ndiyabaqhela abantu abaqhela abantu kakubi untlwaela hampi wena okay bantu abadala Ukuthi ake ngani lamaroom phendulani okay umbuzo. bantu abadala ngicela ningenzele ifavor eyi-1 ngisacela i-death certificate kababa ngifuna ukuhamba naye nombali thina siyojika naye epolice kunento engifuna ukuzi-investigator ngifuna nje i-death certificate kababa ngiyo-investigate ukuthi yini zonke imali ebekumele ziphume egameni lakhe masihambeni sonke ke futhi into esoyenza njengamanje siyahamba manje epolice siyobuza okay kahle mina isicelo sami la anti ngoba sengishiyeke nawe wena igazi lakho lo usisi ngu-stepmother vele uzokhuluma ebhekele sisi angeke uvumele umntana kabhuti wakho usephile kabuhlungu khona ehambe ehlala esigangeni because uyafisa ukuzohlala la ekhaya waye ungayenza imizamo yokuthi mhlambe ebe nayo ishare naye ngoba akwamanje engekasebenzi ekwazi ukuthi ebe nama-room maybe ambalwa abelonga under igama lakhe ekwazi ukuthi eyiphilise nambali usana mo ke mmaileng mbali ana tlhompho mbali a tlhompho usizoxolisa man yeah Jwale tjhelete ha ditswa wena ha o sa ntseba.
Oh sicedwe yini leso space? Una ile ka dijara tse kaofela. Cause angithi manje 4 to 5 years. yes angithi bebem-abuse la endlini wena okay so ngoba zikhona kanje zikhona so mama i-death certificate lena ne Katatakhe. ekatatakhe Ewe. okay so into engizoyenza mna nawe manje angithi bomtshatile lo baba Ewe. yebo mina nawe sohamba manje siye police kunento engifuna ukuzi-investigate la ukuthi iy'mali zikababa zaphuma kanjani uyabo Ewe. ngimane ngayifumana leyo nto ukuthi from insurance from angithi bekanamabhizinisi wakhe uyazi umntana wakhe ushilo bekanamabhizinisi wey'moto angithi abantu abadala la abazama ukuyiphika ukuthi beyingekho yonke leyo nto ngizoku-investigate-ke thina angithi igama lakhe likhona ifani yakhe ama-ID wakhe details wakhe akhona la yonke into so hamba nawe-ke siye le Sure o tla tsamaya le batho ba ba hao ba di-camera ba nifihla ini enye into Ungabuyele apha ke baba. Ungabuyeli apha. ila endi yakhona mntu omdala ngicela yimi ngifuna yazi mama ngumntana wala ekhaya lo umbali Ngumntana lapha nimfumene notatakhe enotatakhe. yes so makafuma ngeke wena ukuthi utatakhe amsho la emathuneni uyaguquka nje uyasho ukuthi lo mfazi enamtshata isikhohlakali somfazi waye umntana wami kumele sokole ehambe elala emzini yabantu so okay sikhona thina ngoko bayabetha ndimthini umntana wakhe engalawuleki. uyakubetha nangeminengi Uyabetha umntana wakhe uchiki umntana wakhe. okay so into esoyenza la siyabona ngithi ijarati linama-room amaningi yabo so into esoyenza thina ngeke umbaleze eqhubeke ehlala esitratweni enekhaya elifudumele Nizamthini xa ngafuna ubuye lapha? uzobuya sizokuxelela ukuthi makabuye back la ekhaya umbali Uzabuya lo uzofuna nje ilifa likatata kogqiba aphinda abuyele kule ndawo makahambe umbali buye kule ndawo. okay so it doesn't matter as long as efumane ilifo likababakho kahle ngathi into eyiningi Iphisi kodwa usiphathela ikhamera. Mina bengizele nje uzoxolisa. Wedwa ungazanga so nekhamera. amakamera ana-peace uzama ukuthi ezi camera zina-peace wena udobana ngakhamera. ngicela bantu abadala ngicela ungivalele mama la endlini isambeni andazi if nizofuna utshintsha uzohamba ke mama uzohamba yini leyo ifihlayo Hayi akina. yini leyo ifihlayo Mr Blacksina ngicela uthathe lo mfazi umfake la emotweni thatha lo mfazi umfake emotweni thatha lo mfazi le nto eniyifihlayo thatha lo mfazi umfake emotweni le Thatha inyani ngoba Mr Jones please uzombetha ungabetha umuntu omdala kanje Umbetha umbali ngoba kananyani. Mr Jones she's starting now please put her inside the car Mbali ngicela uyeke mama hamba wena mama yini Blacksina ufake labantu emotweni phela ngeke sizova ngabo la hawu yini sisami ngicela into soyenza manje ne so yepolice ngifuna ngithi uyiphethe i-ID yakho ixhumanisa nobabakho vele ubizwa isibongo sikababakho angithi sharp ngifuna bezobona ukuthi nawe ngumntana you are part of ama-beneficiaries wabantu okumele befumane izinto and kwaye-ke wena ngumntana we-firstborn uyayiqonda ngicela ungibambele kanje lento sihambe siyo-investigate into eziningi phambili as long as isazi ukuthi kumele bekuvumele ubuye la ekhaya nawe uzoba nama-shares wakho angithi ngizokuthola lapha emotweni nabo Mr Jones. Well guys niyabona-ke into eyenzakalayo lana so phuma njengamanje nabo Mr Jones silibhekisele e-police station to i-nearest police station yala esikhona njengamanje sihambe siyo-investigate kabanzi ukuthi iy'mali ezaphuma zimalini lezi ezaphuma nokuthi umbali kumele ebuye la ezohlala ekhaya ngoba kukubo naye la because into engiyifilayo lana ukuthi khona into oyifihlayo anti kodwa-ke bafethu niyazi nani ukuthi masingabe siya e-police station sizokwenza i-investigation ezifana nalezo asithandi ukuthi sishude abantu bomthetho sebezithola ukuthi manje sebevele emakhamereni because le ndaba abantu esibazele ile 2 angathi banobuqophololo laba abanye abantu abahlangene nje ukuthi so thina sizoyi-investigate ngendlela yethu simeke sure ukuthi usisi uzoba right ngoba ngiyabona ukuthi kukhona la siyakhona as long as usisi evuma ukuthi eyazi ukuthi ubaba wakhe benamabhizinisi nani there's no way zingekho imali ezikhona so yamanje siye police station siyo-find out ukuthi yini kahle abayifihlayo labantu laba uyayibona so guys uma ngabe unenkinga nawe lapha emakhaya cela usibhalele on joseph@scope.co.za khona lapho ku-TikTok
ku-Facebook we are Jozi Bioscope bafethu. Ningalibali ukuthi nisifollowishe, ningalibali the most ukuthi nisubscribe lana ku-Jozi Bioscope, ni-comment nisixelele ukuthi nifila kanjani ngale episode yanamhlanje bafethu. I'll love you and I'll see you on the next episode. Tahla.